ای درگتا ہمارانی میں گما لائن سرا موجود ہے جی ہمارانی او جی بالکل کے الیکٹریکا لیاری مالوکانہ لین دیے گا چھی منا کوتا ادھر کتا ترجمان کے الیکٹرک گوشی کے لیاری اور دیگا انچی دماغ ماری پور گولی مار او دے جمنندانی بل جو اسے دا عربا چھ گیشی انگا تک بلے ادائیگی نہ ہوتا گوڑے ادھر کتا کے الیکٹرک گوشگی کہ جب تک بلے ادائیگی نہ بیتی دا عرب بلے ادائیگی نہ بیتی لین دیگ ممکن نہیں ترجمان کے الیکٹرکا ای ہم گوشتا کہ لیاری اور دیگا انچی دمگا او دا لینے دوزیا چھ مارا ابتا درصدہ چھ گیش تاوان بہ گئی گوڑا ای درگتا لینے مسلسل فراہمی کنک بعض مشکلی لیاری ترجمانا جو اسی کے الیکٹرک دفتر تفاب زرشانی ہم کو تک زانک ببیت کہ ای زرشانیاں لیاری جو جمنندا آیا کے الیکٹرک دفتر سرا انگامہ ہرائی کو تا بعض کلا کا شانی جو زرشانی اسی آبرچا بیتا کہ الیکٹرک دفتر والیاں اب ای زرشانی اسی بعض تاوان بتا ای درگتا کے الیکٹرک انتظامیہ زرشانی کنو کا ای گوشتا کہ شمیں لین دیا گا ما ممکن کنی شمال ما لین دیں تاکہ آ زرشانیہ حلاس بکنا زرشانی حلاس بیگا پت کے الیکٹرک ترجمان واتی بیان شن کو تا آ بیان تو کا ای گوشتا کہ دا عربا چگیش مردم جو سیدھا عربا چگیش بل کا جو شانی انگا تک ادائیگی نہ بیتا جب تک یہ بل ادائیگی نہ بھی ماں جو اسی لین دیا گا ممکن کت نہ کنی یا رندی ما پدا گوشیاں کہ الیکٹرک ترجمان گوشگی کہ جب تک بل ادائیگی ممکن نہ بھی گڑ لین دیگ بھی ممکن نہ بھی جی جی باز منت وار